jotono hamai margaras nai teman ke nirok ano support khaimani tei soba mani bangai ke tini ke paisok palani finally amo Google Exchange pin omo pin secret code se pin nomor nai menupai address verify khaimani amo Engkau mai pelha amo tuma bujoto sina bakso bujoto sia pak nai ani subscriber ota viewers rok no joto na hamai maya far to mane ke borok suba mani bangnya asu jorok ko jokawo engka 10k ba hani dati na karba je subscribe khe to na subscribe kher de ya 10k dati khadi 10k no pore kaisa surprise to go mono 10k kal haga ang sanai engka mo tini mai family haga siroi naija pro to ma bo sirjak thong din sirjak thong sai sirjak haga si boro to ma he song sia ma Google di mo sa phakena rang ro phakena ni song ga to ma song ka Google hin da sujak to tong ba Nga Google kita tuh siwa, ada bangai baru sirui, najak, ini namanya video mau tak saran itu video, sok kayu, apply kayak mana yang kita tinta di kayu, nggak starter ibu rosian kayu no, starter nih, ini besar ini 16, ini 16 hangga, baru di nang nama no sok kayu nih bangai, nggak orang jaga wa, ani, mau apply kayak pro, tuh terus sana yang butuh kita narbaji. Address ropro contact number jak pun rodi contact number an ke rozali ne bangai sikang bara nang postman of sai marla an hake kagos phane hisab phai hangga anu number call khai hi sai marla gendro apply khai pro joto na contact number jak pun rowani tapodi contact number hangga boro call khai mi ya siang ang to sakang sahozar ni bangai si call khai rozal tini ke amor bisni pin tongo Om nak si doro pin mana nya pin nong ke penulia botol kaisa om si tambah om hiya ke side sirjan itu ayam botong sirjan nai oro bisin tongo pin tongo oro bisin tambah ke kolong langga oro pin lunga engko pino mabok nai maru nai abon pare om makas nai saban kai maru nai engke address verification complete na abon pare engka me account link kai hangga direct has time bank ho kete be sabut khadi te chuba badi ndorne hamjang ma baya su jora kala ha ga jotono na hambai malai pine haine ulo ta ka blog hai tongo sabrang nang video dawo Hanya dos tahun kan video ane publish enggak delete nih tahu kaisa itu tuh naik bedi te subscribe kayak tong naik kabang mana dong subscribe kayak naik pun subscribe kayak tunggu baru bahaya subscribe kayak jadi 10k karwan bangai jatuh nana tuh masih naik kopok jauh ini masih naik kopok jauh asal nggak jatuh nambah